Evo, prije samog početka klipa ostavite like, share i subscribe na kanal. Ko ne zna šta znači subscribe, samo stisnite to crveno dugme, prati, pretplati se ili subscribe. Evo u današnjem klipu ćemo da oremo strnjak od ječma koji smo, ima snimak kad smo i želi i prevrtali, a na Instagramu ima samo dvoliranje, nešto kratko. Evo sad ćete vidjeti i oranje. Oremo s tafeom kao što možete vidjeti i našim plugovima 755 niskoklinasti. Eto. Evo vidite. A mi se vidimo u klipu. Sad moram ovako, ne vredi, njima je nepravilna. Sad da vratim u rikac, znači.